Halo guys, non mag yo nita. Sikalo ke barpo di fu. Karbi ang long de duni pini pano cheng. Penap se ni li lang non di. La pene munung we ya view na maklang po la si. Lang do no ni jutoyan. Non nita ke bar yo hempen. Non mag yo hempen ke bar do nita. Ada mo dammo mo view na maklang po la pene munung we ya view maklang puncot po so a video lo mangke. La si lang don bom no. Non ni hempen bar do yo. Pini bang itu nong le delo yo, pini ke rong ketong lo, anda me itu nong le delo, la si penap si nili dunji, penap bang mute dui, aju konsert lang anji, la pente nungwe abiu ba nampak lang poni la, war jo abiu di ni nampak lang pon pan bori po, un pute ne palidun po nungwe tame hanta me penap bang ke ada program tame nampak lang po, ada lang anji pot, la si puluhan te none bas hong big lo yo. La bas nang lele tikel pon melo yo. Oh, wang lo bas wang lo. Masih non bas thap dun po. Oh, palena di fuan. Oh guys, nomang ya. Monong kemajian le yo. Oh, kali yo gari da. Monong kemajian lo. Da pointing cipon di fu gele bang di. Por bang non kan lo. 3:30 ke 30 lang mana garing den hoy. Tame ting chit po dili. Long kom aja gitu. Chip lo yo. Penting cok lo. Penting telepon penting cok. Gari kang lian suka lima jadi. Yo, lele. Oke. Non. Tarlang suka tanya pansi boy pun po. Ante nang lang bom. Non itu dambom lo yo, hong jai dong pali po, hong jai lo itu main station paklang po, senang lang bom.
Pilihiten ingku pon lopusi kado kawiyang notabe tarampon egloh karom kurwangku hoblay sewa. The entire fashion show presented by Carving Artist designed by Mrs. Sabina Teronpi, team manager Gautam Tera, and the groomer is Ms. Mirmini Asif. Dah kayak buruh emang lu, muni dah betul je. Hali buruh em. Yo. Asok puru tu. Asok puru dulu lagi. vlog bang ni, jangan mesti bagi phone itu po. Nanti mau next vlog tolong itu dan nanti mau next vlog. Kenapa vlog bang? Kenapa klien po ni ni bori po? Masih subscribe kalau ada subscribe no. Nanti share ka.